Nakon što su Adam i Eva izašli iz raja, Eva je začela i rodila Kaina. Zatim je ponovo začela i rodila Abela. Kada su porasli, Kain je postao ratar, a Abel pastir. Jednoga dana su prinijeli žrtvu Bogu. Bog je bio zadovoljan Abelovom žrtvom, jer je žrtva bila od najboljeg što je imao. Kainova je bila rod sa njegovih usjeva i Bog nije bio zadovoljan. Zbog toga se Kainov izraz lica promijenio, lice mu se namrgodilo i naljutio se. Bog mu je rekao: Kaine, zašto si ljut? Zašto ti se lice promijenilo? Da si ispravno uradio, na tvom bi licu radost bila očigledna. A ako si učinio pogrešno, pazi, jer grijeh želi da te nadvlada i uzme pod kontrolu, ali mu ne smiješ to dozvoliti. Tako, jedan dan je Kain rekao svom bratu: hajde da odemo na pusto mjesto. I kada su došli, podmuklo ga je ubio. Zatim je Bog pitao Kaina: gdje je tvoj brat? On odgovori: da li sam ja čuvar svoga brata? Krv tvog brata viče k meni iz zemlje, reče Bog. Radi toga što si učinio, sada si proklet. Živjet ćeš kao prognanik i lutalica po zemlji. Kain reče Bogu: ova kazna je preteška za mene. Izbacit ćeš me iz svog prisustva i živjet ću kao lutalica i stranac na zemlji. Kogod da me sretne, ubit će me. Bog mu odgovori: ne, niko te neće ubiti. Stavit ću svoj znak na tebe i ako te neko ubije, kaznit ću ga 7 puta više od tvoje kazne. I tako, Kain je bio proklet i živio je ostatak svog života daleko od Boga, kao lutalica na zemlji. Zašto je Bog bio zadovoljan Abelovom žrtvom, a Kainovom nije? Prema tvom mišljenju, kako se Kain ponašao u nezavisnosti od Boga nakon što je ponudio žrtvu? Šta je bila posljedica toga? Šta možeš razumjeti iz ove priče?